Article 244A mate hempre kapachun bonja phanpura FHASM tumpen may kani. Langpher constituency along kedo mini stadium sports complex along Pini Forum for Hills Autonomous State Movement atumpen patil pi ponsi hempre kapachun bonja phanpura kaprek asong atumpen may kani. Bangso may Forum for Hills Autonomous State Movement Convener James Hansi pen may chari ponsi Convener Sunasing terang pen aluhi Aphan Pachini Ponsi, Aluhia Manpen, Karbi Anglong Sports Association Kong Chunbang, Dr. Pankaj Teron, Joint Action Committee for Autonomous State Chairman Stelin Inti, KSE Mepru, Jameson Timu, Lapen, Kaprek, Hemprek Ham, Hampang Sumatum Chutongdu. Laso Mayanok, non Karbi Anglong along Hemprek Ham, Kachasong Kang RC, Teklong. Lapen, non Ovekimiatum, Kachinini, Asonok. Lasi India Constitution along ketok dak Article 244A mate hemprek tapachun ponjia phan kedoan hamphang song tumpen bidi chethan pon padu sozi laso mayalong Nagaland kaprek hamphang song atumpen tami Karbiang long hemprek hangalong kachadondun atum mayalong chetong lapu phirang kyang no kaninje ponki News Desk Report News Fast Karbiang long Karbiang lo West Karbiang lo di masa orang tapi pilihan tu mah trade rapat pasti di kantor galai lo kita apa Januari tu rapo 25 hari itu sering pola di Autonomous State Movement amendment lapen ke hempe kalam tuan puli artikel prabjin pe pacun penjapan kaprek kartu rat kedeng pen itu kartu si itu program itu dek polo ke event ke bona program itu dek polo lahir perajok Kerana Julai 11 tarik Dispura long Chief Minister Chamber ba alang itu conference pula long kalau Karibang itu bang pikir susah even Karibik Israel King itu langsing disu tapi langsing orang kami alang jam dulu tapi itu CM pakai Karibang CM Dr. Tudar mahal dulu tapi para polis pen senglok kaduk dah dulu orang tu leader tu di tong tinggal itu saya pernah tu alam sekirai ke lalu guru top pen central komplain ini pen dak dipakik pada central komplain pen para polis tolak mungkin asal ini pen hempe pelak pacun pelak apa keciwai perpatuku non latu padahang hilang tong ke parelo laso pensi lala apa laso se awareness kepat Japan rapat laso kepat Japan si dili tu pini pen Ani orang tadi klip follow ini tak golong koma jelo itu di pula pen halakan ele segmen pen itu rada mi papadu polo dah itu cohang polo kaprek political party student organization lapen intellectual atau benda itu budi jualan tu pen kaprek social organization tu benda itu dak cohang polo peladak bidi suri na pidunan pun pelal tu banglo pelasok kecil guai maki ing samdi ada ke pindakan itu beta itu itu saison long pun positif Januari polo ala tu pen lamthi long pun positif Januari polo prabjin pen nikan pokep so itu non nangka cesong hempe kaparman laso bang jadi prabjin pen government pe kacing kia long itu cunda prabjin pen ke prabjin pen laso tripartite lalu kacing ki bake dopo pusilin sedam asi ning thelo je Karbiang long la West Karbiang long arat tomi di masa orang tomi di bang bong por langsung se cesong long problem nangka cerap na situ dia pan juri polo. Don't this again amendment along Article 244A mate Ladakh Autonomous State da pinchongun bonaigun buadak constitution long getok do mare Assam arlo amat isia state Assam state pinchongun pulabang so Article 244A puthak nil tu bangbong jasimet ke thekiri tongpan chihangsi labang solam na papitanji na pebumunji pen pachini ji popansi pini labang somai nitum chopaiglo lapen labang soteng besi penang pini abang ongdung atum dak ketekere tum wanglo lapen itu mas speaker tu itu malabang solam nang kan pon bomlo lasi labang so ang betan pon thek pon pon cholo lasi ni tu makimangke lapen Forum for Hills Autonomous State Movement atum makimangke hello working for the constitutional implementation of Article 244A. 244A ko poson si kapim imenjima wa phan kabor ipon asom detum forum tu mahina pangke lasi niltum maksud nama se longkap pranang po ate nikan blike pati som phan tum che song unelo non bage prajin pen
itu autonomous long nang proposition do an asong tumpen do ana political party tumpen do ana dharma tumpen itu dacting room petsi istivet asyang tongpan itu ning jepen kapen istivet a platform long arjapen itu la bangso autonomous state kapelong la prangni potbang si itu kabori ponlo itu molong kachithak itu ning hangelo kaching room nang ko la pen itu no ningisi do nang ko ningisi pensi itu la bangso autonomous state long ji posi itu make kroidam la sin dum non ke kapang room akam claim si itu penang la songpan pangrum lo pangrum si la bangso non itu la bangso omo pen bangken itu